Kwintokozo ukukhuluma nawe kama kupastor ngikutshela ngifika ukubaleni okufanele sicela kwena kukodwa ukuthi inamba uyisense kuphela so kona nikusengiyapha ntambama nakhona ibe umuntu ongumlandeli lechana unguyena umlandeli lechana ishawa ngamahloni ungayisebenzisa inamba nami ngathi ku service card because uzoloku ungifonela ungibuza igama uzoloku ungibhalela ku WhatsApp but if ungumlandeli lechana ukuthi what you need to do is to call me exactly after 9 between after 9 and 5 ntambama yabo sibeka la udaba likaboni sibani sawubona pastor wini ngicela ukubuza la uchazana phupha uphuza udrink unemanede usebala ngesizulu kunamanede udrink phuza drinking she was drinking a soft drink or a cold drink ngiyacabanga cold drink ngaba noma beyini yabo number 1 ngokujwayelekile uma uphupha i-drink singakuthela nje uPaul Hlume iphuza ngoba lungasho ukuthi lindela inhlanhla nokubusiswa ngenhlala kahle impilo enhle nesikhathi senjabulo. Amahubo 32 verse 1 ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe osona sakhe sisibekelwe. 32 kwesinye isikhathi uma uphupha i-drink sithale noPaul Hlume uyiphuza lungabe likhomba ukuthi ungase uthokozele umholo inzuzo noma umvuzo omkhulu okuyikhandla kwakho usho ukuthi kwabanye yavela into ukuthi lo muntu njengamanje kunesikhathi siza noma currently uthokozela umholo uthokozela inzuzo noma uthokozela umvuzo omuhle noma esikhathini sizayo uzoba umuntu othokozela imali esuke ezoyithola ngaba umholo noma inzuzo noma enimihlomulo asuke uzophuma umphumela umuntu lo yabona uthi Deuteronomy 24 verse 15 uyakunika inkokhelo yayo uyakuyinika inkokhelo yayo ngosuku lwayo lengane ngakashoni phezukwayo kanti ngokaLuka 10 verse 7 hlalani kuyo leyo ndlu nidle niphuze abanipha kona uba ke isisebenzi sifanele inkokhelo yaso. Number 3 ngokwesintu uma uphupha i-drink kungaba uPaul Hlume iphuze komunye umuntu le ndingakhomba ukuthi kungeze kulindele ukuthi wenze ukhamba wenzele idalwa ukhamba noma wenze iladi uyabona so kwabanye ngabe ngoba kufanele enze ukhamba umuntu noma kufanele enze iladi. Number 4 sivale ngokuthi kuyenzeka futhi uma uphupha i-drink kuba uphawu olubi uma uyiphuza osuke likhomba ukuthi uyaxwayisa wena ngoba ngenza kunembangi ekuzama ngedliso ezama ukugadla ngedliso yabona isemisa ini isiphuzo esimnandi lesihlohloselayo yabona. Amahubo 69 verse 21 bangene kushefu njengokudla kwami ekomeni kwami bangiphuzisa isiphuzo esibabayo kanti uJobe 20 verse 14 kaguquguquka nokho ukudla kwakhe phakathi kwakhe kube inyongo yamabululu ezibileni zakhe. So siyabonga besibeka la kuphuka uphuza ini i-drink ngaba soft drink umnandi cold drink be blessed. Kulela uyo Jesu